KCTV, lawan Rashapi daka Frank Yamaha, the Maxi Sport Scooter Aerox 155. Ringkat bakanet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ubah sambor lang dingdo ubah jutep kum ubah sam khamti ulah no senyang dengan diesel 6 litar syakinong rep jong ka pentor ba Farmers Association kenang bagila banthe ha ka kor ka penlur ya ka link hatre jongki ulah sami kini ka umpenyang ha ka jingelang bala long hapo office rekam jong kani ka seng kinong rep ikan dia kerja di pertama yang naik ke dasam kecil sebetulnya mengalami yang bah kini di asnam lalet hak ni por covid ru dei ma i nak ni than ibla i ibla snow ibla wan pet pat ibla kenet di dan aja rap ni paran ora hak por lockdown covid ila ada dia dah kayu buat hak cakal jong kayu ka paket ki watang simit ima bayang tu kayu ila per krea bentak ni orang hadir kata ikan pun nak kata lu ila ai pat sakit sembai yang ni kinong rap hamda pet nu riu jong nu pet ya kinong rap deng ai ku play pun bahasa ngopi kita ki jus kloy jong pi banok senai kinong rap ki subun jong pi bat ku yang suha sekali jalan minta lu sesi kan ai tap di yang bahasa dan penyang Jepang bobet iba ila kloy banyarak yang ni baru kita pernah kinong rap las penpli kayu kahan la alat ini penelitian akayu kacaka di ba juro la ai kita sembai jur yang ni kinong rap bat kelam dajit ya noi la ada kaman subhai jong i niro ai bai ba ngimdan ini atang ini jing ai jumi baret ide mani ide tak kinong rap in ai subhatang di jur ya nen to ni nen sekemat lo i nak trai ya bang ya cak kemat kam jam di jompi kunjur lo kejedan kalang jongi kinong rap bang kini ki kentian bang dia at nei barot musim yang imlang kasalam boleh ngi ong bagi nong rap kini persat musim yang imlang kasalam ni mak kita ki artli ki lockdown ba tu ka lockdown ki ni ba haka kem bakha hi haka saw kasian hi ngimbe ngin yatin ikra pom pertai ngimbe ngin yatin jan ngin yatin jani ngimbe ni kong do ya ka ba te kumbangi syam hi haki tuki atli lockdown hi kabam ka dono chiki kendo kensrat jang kasar selo te kinong ra propli kidan kabam kidan ujor lalu te kidan kam em banyo penyak yo ujor ada ka jingyo jingki penyak yo ujor temut kiyo bikin penbiang ka jingan kam jingki hi kong ka school kon kong kabay wayeng te kabay sembay kabay sbo ba kabay long lu kay jadi halo kata kanong rem ba nakalyang sa kamdi hati por nirap ipi ban pipli dak to ba yo di jor bat ade sya ka jingku ya baro hi ade ka jingku kulang ni kinong rap hi ade ka jingku kulang ni hiro margi ki pasa asar ni dan makna tang kapisa makna kabam ni kan ya te ka tu ka bang nirap ipi ka por lockdown kalau tek ko bang ni kendu ya ki ipi ni kendu ikinong peniba makinong tangan kay bagi orang para producers bagi consumers deki producers kani kenti di kinong rap bagi consumers di meni kita te ni kamhon nang kata ti agini kiski ki bayat nila ipin kre da kabajana na marni sutu ba yo la sai nang ni sakmat yo kawan biang ko mutu kem khat te ngila ban pin kre pa da yo papaka de tu impor bingi isna tang makeshift farmers market ba ngila ban build out ya construction ni pelajam mi na kajing bansa berjusak kau ujur lom, depan ni kabayau ujur lom ni asyik apa ni ya, beli tiyo. Te hakini ki hinyok nak benai belaya ni lah ya penkrea penwonder ya tak ayo dijur ke bangin yo mana dia yang te ngila yang sedang ni benisna, ngila yang sedang mentah. Te kata kayo dijur ke bangin buat beli te po parking lot yang sam kamti, ni akhir teng ni sam kamti farmers market. Kabamut ba kato kayo dijur dan ngila yo apa ni beli yang te di permanent structure. Ngila yo bantan ni kayo ko basilendat jang sarsulong
kaban penbiang nado kini ki snom ki bana pok de paso kini ki bahap pok patol kra konsulsi snom de kra pok se kamon ring pun kini ki pajba ki basa ani snom kaman kam e ki bikin de sedusha yodo berhit lagi jor te to kayo bangi penkre ante hi pa biang ka parking lot bro te gila ya design hata ka kom baki dawan ki kali kin sok ha kaluding ba ka uluding namar ki banwan pin saywan bidik ti main rap ka kembang lai te bot dengan nak senam teh masuk ipi ba fit nolot kamar ki bontir subo pidan ka bakla ekran direct ki mahajan ki nongrap ki mahajan tu kam show ba fit ba fit penhap kamar tu mo flash shoot transfer flash shoot partai di kamar tu buka ayat kayo jadi di lockdown kan sipan kala koordinat ini kala penjenjar ini ndrei ni yo lightly jadi kain ke lockdown ki kai ini bangin adakah kom ta ke lockdown ki kai ini bangide berkunai ini penginia import bat kabala bang santam kalomba lockdown kai ini balada kadang kanu kakam kabala begin kamai jakpo begin penbiang ini balera ni di menteri te kata kadi kejung kai nak lockdown te yang ai simat lockdown kai ke jakpo nomor kapor begin play te yo nongrap nei par kai ki nongrap nei bala kamar kejung ki poi bitek la bejim step onte nomor pengiyo pensinatang aku perhati di store sekian dia kini yo ya bakin yo bat itu dukan nila ong iki bingin play yo sampai jam step kinograp ki poilang lai bajim step kapenong lang yang ngiru bangan hapal poilang si tay lai bajim step nomor ngari tu nampak pilih iki yang tay nomor baga jakaru ke dengan tu kerja kami pagrinas ni sidang te bingin yo streamline iki bri batong po te ngapoilang si tay lai bajim step bat nasutho balada yunongrap ko hapan poing tu po yo dilang lai bajim step kabun bodong dak ko simit kitya dengan deh lai bajim truk ko main rapid up dengki bakan poi te po yo kamot dak kumno kila mi be si stek ar bajim la slong le jok te kamot kinongrat kim kitya te dan teng bangi hakatu ka jingja begidan ki nongrat la ora pri bakamar isa pun phai no nei bakambiang ka jakadi de lor tagi ki ingir di sudan ke dismo te bangin pen pakai kata ila sina ka kuy yo te kisah ini dah kami selesai. Waktu kayo kalau bangin yo IP kinongrat video penoni di te kenapa kada poi bang kim khat se sin mo to le se dam de na ta covid tu le se kila ni ko ya kayo ni ha prepare kayo kada ka din kan kayo patang atu ka import mo ya kini kinongrat ba khat khan jong nang ni nila yo nang ha ka jakari yang te kami shu jakari kata tak ada jakar bangin ya punya bi kamar sila di tang-tang kini ko ban abiang kaji sumo di kinongrat mungkin nongrat kini ketahi di persat museum ya ki ulang salam di nang itrai nak kaliang kejongi ni rapi ipi nak pos kapor kat di bawah bangila di tak ketahi dashboard di sini ya presiden apanya yang cengela pat kuncu sekretari pat kuncu yang ki member kejongi para nongrat bat ya ba sangat kantam ya ba sam di bara Aisyah taka umpiang yang kapau leta saya sispaleta naman nila yo pun penrekam hande kapor kentam hande kapor bani thumita kadai kicing ke bakrau hai ini menamar ni dai kapor bani pendot kumkis bai bani hit kita bareng tak kumkis bo dawai kata kalau kecikar fusa ke bakrau ya basam kalau kalian ni kecengah operator nomor kalong bahakan ika por pemerintahan bang ada pej yang kamisin nomor kelam ka umpniang te penut kalong ka ba kia bahai ni para nore rila bang ila yo nai basam ila yo penur steng do nomor baro sekutung ilur ndrus pa sekenta rim taban ila yo penur subsidi kemut steng do takai ka kalong ka cing mentai ka bakra bahai ni para nore to makalian ka jongi perang rap ikibok kedua ya ba sampi ba nang kio seprang ya ka kam ka bai trai to blame don kat badi dekat ba ngin ya don tat bat kecing trelang bat mi perang rap bat basang tanang next mat to nya ai blame sistem ai blame ba sam kita blame mesitan agak boleh
Semalam ni kita udah kita baju kita tadi kata kita lihat mereka konsisten mah di habjak mereka majuk mai jadi sebut sekarang yang di kubis sebut kita senjang tu pihak tu dibuat ini kenal nanti bakal dibuat lockdown fibras nem yang bakal nyerap tu fi ya kayu ini kinorang ni lah iyo sah kayu kalap balik dijual hantam ni dia hajar dia selama dan kayu miliar ngai dia hendak tu dan jumlah tu apa kadang kayu fi watang si dua lagi dan di Bangla tu pun penekam yang enggak berarti kalau ke jengket yang iyo gay dulu gay sini dia beli dua ni tahu sembai lu iyo kerjaan ni lima kadang fi dak desa way hiu beliau ba kuma fit ong hi ngai hi kinograp yang kesan dan kristom nak tak kinograp tidak pengibat kam dia dan ai dan keren dari nah tang kibok yang fi antam pening puar dan ketinjale nah benda kini ka election bang ini skamba rai kuma fi terkam hi kinograp dei mah galong belum ini ya pabang ini kinograp belum tajungi dan kampung fi buri kan dia ngai ke kibok yang yo kambat bahasa bahlan bat na ban pelun hai kam babadi jofi hani ka konstituensi perkara kakwe dan baki yo so ka jok tang tahi disebut mah ke jangan awak Kitbok kepiang yang kinong rap kijongi kemlaong iba mentah kila ayat dekat teknologi temai bagi kila penengkam dekat power teller te kejungan kam jongki ke diesel ni te nakal yang ke jongi ke sam kamti ni nakal yang jongai basam ila as mubahano ya kani ke diesel si 4 liter begini yo penengkam na mentah ka jinengkam ke jongki